Točno 3 mjeseca nakon teške prometne nesreće posjetili smo majstora narodne glazbe u regiji Halida Bešlića. Na našu radost osjeća se dobro, a priznao nam je i kako je dan prije imao prvu tonsku probu. Bio je zadovoljan kako zvuči i uvjeren je da će nakon dugoga toplog ljeta ponovno na scenu. Ja sam prvi put zapio uopšte u tom domu stikata, eto pokojni Mila Todorović je svirao harmoniku. Ja sam pio jednu pjesmu Šehe Radeva Vuko Mila. I onda sam stišao bend i stišao publiku i zapio bez mikrofona. I onda posle kad se završio to onda je nastala erupcija. To nije aplauz, nego je erupcija. Onda sam mi koncert prekinuo. Koliko je to bilo doživljenje. Otkako je prije 30 godina počeo glazbenu karijeru, Halid je snimio više od 16 nosača zvuka. Održao je više od 1000 solističkih koncerata diljem svijeta. Svugdje je rado viđen gost. Od 1983. godine, kaže njegov prijatelj i tekstopisac Naziv Gljiva, 7 su godina bez prestanka bili na turneji. Išli su od grada do grada i doživljavali ovacije. Mi smo to radili sve naivno, sa ovog aspekta sad kad gledam, mislim, amaterski. Ali ispalo je da smo super profesionalci, da kao da smo se rodili na estradi. Prvi nastup mu je, čini mi se, bio u Derventi. Odmah je dvorana bila prepuna. Drugi nastup je bio, čini mi se, u Modrići i on nije mogao da uđe u grad. Pitao je Halid Bešlić ljude šta se ovo dešava, imam koncert, mogu doći tamo. Pa kaže, ovi su svi pošli na tvoj koncert. Iako stranac u Hrvatskoj, Halid za sebe kaže da se i u njoj smatra domaćim brendom. 1000 poruka potpore iz Hrvatske slile su se u njegov poštanski pretinac nakon prometne. Svi smo u ovoj nesreći se brinuli o Halidu, ali njegov sin na jedan način da ja kajem, ne daj Bog da se mi tako nešto desi, samo da mi sin bude tako ko što je bio Halidov. I gospođa također, ali i svi prijatelji. Moji prijatelji Iva reče da će se ubiti da je njemu nešto bilo. Pa zamislite vi kolika je to ljubav i kakva je to veza. Ne, Halid je čovjek od srca i narod je to prepoznao i narod ga obožava i nije mi nimalo krivo što je on puno popularniji od mene. Naše iznenađenje za Halidove prijatelje bio je glasoviti bosansko-hercegovački harmonikaš Ivo Miloloža. Mi ovdje pjevamo za sve najbolje u životu. No, ti ćeš pjevat, ja ću ja pjevat, ja imam slovo, ja ne mogu fališ pjevat. Ko bi rekao čuda da se dese, pa Miljacka mostove odnese, da ne mogu tebi doć, da ne mogu svoje moći proć. Idemo!